عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Почитувани браќа, почитувам да сме дојдени кај една сестра наша. Јас како председател на ова здружение, на здружението на еден пат, ќе се заларам за воиднина да можеме да обработуваме во името на Аллах, во името на Господ, колку можеме да обработиме, да можеме да достигнеме некој степен за ваквите ранливи категории, да му се помага, како ќе успеваме понатаму со браќа од странство во државата, ако има некој да посвети внимание на ваквите лица кои се навистина загрозени, кои навистина имат потреба од државата, општо од луѓето, да му се помогне. Се надеваме дека во иднина ќе излезат во пресред многу хумани луѓе за да се помага на ваквите лица. Значи навистина верувајте имат потреба. Рахман Рахим. Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракатуху. Така, ние сме една организација која што се вика еден пат организацијата. Аллах Джелешано да ја воздигне ова организација, затоа што ја правиме само заради негово задоволство. Аллах Джелешано да не помогне сите. Ние дојдевме тука со нашата хуманитарна организација, колку што можеме да доделиме нешто во името на Аллах Джелешано. Прво, Аллах Джелешано да биде задоволен, а вие како наша сестра, како наша мајка, со тој продукт, значи, за да го обезбедите вашето семејство колку што може. Вие живеете со многу повеќе семејство, со многу повеќе деца. Аллах Джелешано да ве обскрби, Аллах Джелешано да ви подари берекет. Правите дова кај Аллах Джелешано, молете се на Аллах Джелешано до организација да се прошири повеќе и колку што можеме повеќе и повеќе да помагаме на сите оние кои што имаат потреба. السلام عليكم ورحمة الله. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ala Rasulil Karim. Liebe Geschwister in Islam, ihr seht es, wir sind als erstes Mal heute rausgegangen. Unser Projekt heißt es Eden Path. Wir wollten gerne mal uns beschäftigen mit Allah Subhanahu wa Ta'ala, der uns heute gegeben hat, dass wir ein bisschen ein Helfen geben bei den Menschen. So dass wir heute getan haben, soll es Allah uns das alles abnehmen. Inshallah, für nächstes Mal, ihr spendet mehr, dann werdet ihr sehen, dass weitere Video, wie werden wir weiter abteilen. Euer Spenden, es wird bei Allah Subhanahu wa Ta'ala sehr reichlich. So, liebe Geschwister in Islam, ich bitte euch aus meinem Herzen und unsere Brüder, wir sind immer für euch da. Bitte leitet uns, dass wir uns weiter dieses gute Taten zu machen. Euer Helfen, euer Spenden, spendet an uns. Wir werden uns weiterleiten durch diese Menschen, was die sind. Ihr habt es gesehen, wie sehr wir arm sind hier in Bitola. Es gibt auch Menschen, die sogar haben kein Brot heutige. Alhamdulillah an Allah, dass heute wenigstens haben die etwas bekommen. Wir danken Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي Assalamu alaikum. Kako si dobar? Mašallah. Koga idi Ramazan, ste ih tera od doma da posta. A profetoj. Allahu akbar. I posti, da. Allahu akbar. Pomano na Allah je mnogo. Allah da ga nagradi, inša Allah. Sekuješ ko ti otvori nešto, ne čita nešto, hadisi, ajde, nešto ke paša, da je dopišu, ali i tako. I mi ostava golem pečatok i mi golema motivacija, дека секогаш е позитивно и исламски неелектризиран. بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا